зигмондагӣ. бахши иттилоот шурӯъ мекунем. хуб, ҳозирини гиромӣ, дар нишасти матбуотии имрӯза мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ муҳтарам Шоҳназаров Содиқ Хашоевич иштирок доранд. ҳамчунин дар чорабинии имрӯза муовинони раиси суди олӣ, судяҳои суди олӣ ширкат варзида истоданд. хуб, дар аввал доир ба натиҷаи фаъолияти мақомоти судӣ дар соли 2021 ва вазифаҳо барои нимсолаи аввали соли 2022 ман мухтасар маълумот пешниҳод мекунам. сипас саволо ки бошад, муовинони раиси суди олӣ, раисони коллегияҳои суди олӣ ва судяҳои суди олӣ омода ҳастанд ки ба масъалаҳо, саволҳое ки пайдо мешаванд, посух диҳанд. муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори омма, мақомоти судии кишвар ҷиҳати амалӣ намудани вазифаҳое ки аз конститутсия ва қонунҳои амалкунанда бармеоянд дар самти ҳифзи ҳуқуқ озодиҳои инсону шаҳрванд, манфиати давлат, ташкилоту муассисаҳо ва таъмини ворияти қонуну адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа дар соли 2021 корҳои муайянеро ба анҷом расонданд. тавре маълум аст, вазифаи асосие ки ба зиммаи мақомоти судӣ гузошта шудааст, ин баррасии саривақтӣ, холисона ва дурусти парвандаҳои судӣ, қабули қарорҳои қонуниву асоснок аст. дар соли 2021 ба судҳои ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 153712 адад парвандаҳо ворид гардиданд ки дар муқоиса ба соли 2020 10630 адад парванда зиёд мебошад. аз шумораи парвандаҳои ба судҳо ворид гардида дар ин муддат аз тарафи судҳо 144554 адад парвандаҳо моҳиятан мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. аз шумораи умумии парвандаҳои баррасӣ гардида 13031 ададро парвандаҳои гражданӣ, 49296 ададро парвандаҳои оилавӣ, 10942 ададро парвандаҳои ҷиноятӣ, 44218 ададро парвандаҳои маъмурӣ ва 19123 ададро дархосту пешниҳодҳои сохтору мақомотҳои дахлдор ташкил медиҳанд. бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иҷтимоии мардум, мусоидат намудан ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ, гирифтани пеши роҳи хароҷоти зиёдатӣ ки ба манфиатҳои иқтисодӣ ва фазои маънавии ҳаёти шаҳрвандон зарари ҷиддӣ ворид менамояд, аз ҷониби мақомоти судӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. аз ҷумла вобаста ба риоя накардани қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли сипарӣ гардида 681 адад парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати 681 нафар шахс баррасӣ карда шуданд ки дар натиҷа ба шахсони вайронкунандаи талаботи ин қонун ба маблағи умумии 3 миллиону 96 ҳазор сомонӣ ҷарима татбиқ карда шудааст.
бояд қайд кард ки аз ин шумораи парвандаҳо 274 адади онҳо дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ гардида бо мақсади пешгирӣ кардани вайронкунии талаботи ин қонун бо аҳолии кишвар 1150 суҳбату вохӯриҳо баргузор карда шуд. бо мақсади пурзур намудани масъулияти падару модар ҷиҳати дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтироми арзишҳои миллӣ, умуми башарӣ ва фарҳангӣ, таълиму тарбия намудани фарзанд, инчунин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои фарзандон, мақомоти судӣ корҳои муайянеро ба сомон расонд. чунончи дар соли гузашта аз ҷониби судҳо 13302 адад парвандаҳо доир ба вайрон кардани талаботи қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дар маҷмӯъ аз 11845 нафар ба 5327 нафари онҳо ҷазои огоҳӣ ва нисбати 6518 нафар ҷарима ба маблағи умумии 1 116 000 сомонӣ татбиқ карда шуд. бояд қайд кард ки шумораи баррасии парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ вобаста ба риоя накардани қонуни мазкур нисбат ба соли 2020 1700 адад кам шудааст. ҳамчунин аз ин шумораи парвандаҳо дар маҷмӯъ 3718 адади онҳо дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ гардида бо мақсади пешгирӣ кардани вайронкунии талаботи қонун дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба аҳолӣ 1593 суҳбату вохӯриҳо баргузор карда шуданд. аз ҷониби судҳои ҷумҳурӣ дар соли 2021 дар марҳилаҳои якум кассатсионӣ ва назоратӣ 144555 адад парвандаҳои гражданӣ, оилавӣ, ҷиноятӣ, маъмурӣ, дархостҳои мақомоти тафтишоти пешакӣ, пешниҳодҳои муассисаҳои ислоҳӣ ва хадамоти иҷро баррасӣ карда шуданд ки дар муқоиса ба соли 2020 9942 адад кам мебошад. бо мақсади ҷалб намудани диққати мақомоти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шахсони мансабдор ба ҳолатҳои вайронкунии қонун ва сабабу шароитҳое ки ба содир шудани ҳуқуқвайронкуниҳо мусоидат намуданд, дар маҷмӯъ 22723 таъиноти хусусӣ бароварда барои чораҷӯрӣ ба маҳкумотҳои дахлдор фиристода шудааст. дар соли сифарӣ гардида ба фоидаи давлат маблағи умумӣ 64 миллиону 492 000 сомонӣ ки ба ин маблағ боҷи давлатӣ, ҷарима, мусодираи молу мулк, зарари ба давлат расонида ба ҳисоб меравад, аз ҷониби судҳо рӯёнда шудааст ки дар муқоиса ба соли 2020 11 миллиону 308 000 сомонӣ зиёд мебошад. ҷиҳати амалисозии барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 ва иҷрои нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи барномаи мазкур дар як қатор маҳаллаҳои аҳолинишин, корхонаҳо, ҷамоату шаҳракҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо шаҳрвандон вохӯрии суҳбатҳо доир гардида мазмуну муҳтавои конститутсия, қонунҳои кишвар, аз ҷумла 2 қонуни миллӣ ва дигар қонунҳои амалкунанда, ҳамчунин дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ суҳбату вохӯриҳо баргузор карда шуд. судҳои ҷумҳурӣ ба хотири истифодаи минбари мурофиаҳои сайёри судӣ баҳри ташвиқу тарғиби қонунҳои амалкунанда ва пешгирии ҷинояткорӣ дар маҷмӯъ 19061 адад парвандаҳоро дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ карда, тариқи телевизиону радио 3574 маротиба баромад карданд ва дар рӯзномаю маҷаллаҳо 1379 хабару мақолаҳо аз фаъолияти мақомоти судӣ ба нашр расонда шудааст. ҳамчунин дар ин муддат бо иштироки кормандони мақомоти судӣ
16 маротиба барномаи ҳуқуқии мурофиа ба навор гирифта шуда тариқи шабакаи телевизионии Тоҷикистон пешкаши шаҳрвандон гардонида шуд. ҳамзамон тариқи шабакаи телевизионии ҷаҳоннамо 30 барнома таҳти унвони ҳуқуқи шумо бо иштироки судяҳои ҷумҳурӣ таҳия гардид. ҳамчунин дар соли сифарӣ шуда аз фаъолияти судҳои ҷумҳурӣ 49 барномаи иттилоотиву таҳлилии додгоҳ сабт ва тариқи телевизиони ҷаҳоннамо пахш гардид. дар соли 2021 4 шумораи нашрияи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар кадом ба миқдори 500 нусхагӣ таҳия ва нашр гардида барои истифодабарӣ ба судяҳо ва кормандони дигар мақомотҳои дахлдор ирсол карда шуда. ҷиҳати иҷрои стратегияи миллии оид ба назорати маводи нашавовар дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 марти соли 2021 тасдиқ шудааст ва таъмини амнияти давлату ҷамъият ва солимии аҳолии кишвар, амалисозии сиёсати давлатӣ дар самти назорати маводи нашавовар пурзур карда шуда аз ҷониби суди олӣ нақшаи чорабиниҳои алоҳида таҳия ва тасдиқ гардида судяҳо ва кормандони дастгоҳҳои судо барои амалӣ намудани ин ҳуҷҷати стратегӣ корҳои муайянеро ба анҷом расонданд. аз ҷумла дар ин муддат судҳо 492 адад парвандаҳоро вобаста ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашавовар аз ин шумора 92 парвандаҳоро дар мурофиаи сайёри судӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. ҷиҳати иҷрои барномаи давлатии муқовимат ба ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 با مقصد پیشگیری صادرشوی جنایت و عامل و شرایطی که با صادرشوی جنایت ها مساعدت نمودند سودها ضمن بررسی پرونده های جنایتی 5513 عدد تعیینات خصوصی برآورده 2697 پرونده ها را در مرافع سایر سودی مورد بررسی قرار دادند. جهت اجرای دستور سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم جناب عالی اویدی 2 مرتبه در یک هفته برای ماندن قبول شهروندان از جانب راهبریت سودی عالی در این مدت 2178 نفر مراجعت کنندگان قبول کرده شدند. اجرای قانون درباره مراجعت‌های شخصانی واقعی و حقوقی از جانب مقامات سودی کشور در سطح ضروری برآمد مانده شده. عرض و مراجعت‌های شهروندان در دایره قانونگذاری جمهوری مورد بررسی قرار داده شده ایستادند. جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 7 فوریه سال 2009 درباره واکنش شخصانی منصبدار به موادهای تنقیدی و تحلیلی واسطه‌های اخباری عامه در سال 2021 36 مقاله و مراجعت‌های در واسطه‌های اخباری عامه نشر گردیده مورد آموزش قرار داده شده. از نتیجه آنها به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اداره روزنامه‌های داخلدار جواب مفصل ارسال کرده شده است. در سال 2021 با مقصد баланд бардоштани малакаи касби судяҳо ва шинос намудани онҳо ба фаъолияти кории коллегияҳои суди олӣ дар 105 нафар судяҳои судҳои поёнӣ барои таҷрибаомӯзӣ дар суди олӣ ҷалб карда шуда. тибқи нақша фаъолияти кории судҳо вобаста ба вазъи иҷрои қонунгузорӣ ҳангоми қабули аризаҳои даъвогӣ, баррасии парвандаҳо ва қабули санадҳои дурусти судӣ дар муҳлатҳои ба қонун муқаррар гардида таҳия намудани протоколҳои маҷлиси судӣ аз ҷониби суди олӣ ва судҳои болоӣ, фаъолияти суди шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Сино, Фирдавсӣ, Шоҳмансур, Исмоилӣ Сомонӣ, суди ҳарбии гарнизони Душанбе ва судҳои як қатор шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон ва вилояти Суғ мавриди санҷиш қарор дода шуд.
натиҷаи санҷиши фаъолияти судҳо мавриди баррасии ҳаматарафа қарор дода шуда ба мақсади ислоҳи камбудиҳои ошкор гардида чорабиниҳои мушаххас амалӣ гардида истоданд. ҳамчунин бояд қайд кард ки дар соли 2021 аз ҷониби суди олӣ дар доираи барномаи ислоҳоти судии ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 корҳои муайяне амалӣ шуданд, аз ҷумла як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз тарафи суди олӣ таҳия гардида баъди мувофиқа бо вазорати дорои дахлдор дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуданд ва лоиҳаи қонунҳое ки вобаста ба ин барномаи ислоҳоти судии ҳуқуқӣ дахл доштанд аз ҷониби парламент қабул гардиданд. дар соли 2021 дар доираи талаботи қонуни конститутсионӣ дар бораи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази таълимии судяҳо шумораи зиёди судяҳо ки дар 2 сол як маротиба бояд ба такмили ихтисос фаро гирифта шаванд ба дарсҳои омӯзишӣ ҷалб карда шуданд. ба ғайр аз ин 437 нафар судяҳо, коромӯз судяҳо ва кормандони дастгоҳҳои судҳо доир ба мавзӯъҳое ки аз ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон бармеоянд дар ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ба семинару дигар чорабиниҳои омӯзишӣ фаро гирифта шуданд. бояд қайд кард ки дар маҷмӯъ натиҷаи фаъолияти мақомоти судӣ дар соли 2021 хуб аст, лекин новобаста аз ин ҳоло ҳам ҳолатҳои риоя накардани муҳлати баррасии парвандаҳо, сари вақт омода накардани санадҳои судӣ ё ки дар муҳлатҳои муқарраркардаи қонун ба тарафҳо наспоридани қарорҳои суд ошкор гардиданд ва барои ислоҳи камбудиҳо қарорҳои дахлдор қабул шуданд. натиҷаи фаъолияти мақомоти судӣ дар маҷлиси ҷамъбастӣ ки рӯзи 5 январи соли 2022 баргузор шуд мавриди таҳлилу хулосабарории ҷиддӣ қарор гирифт ва барои беҳтар намудани кору фаъолияти мақомоти судӣ ба хусус ислоҳи камбудиҳое ки дар фаъолияти судҳо ҷой доранд нақшаи чорабиниҳо ва қарори дахлдории раёсати суди олӣ қабул гардид. ҳамчунин бо мақсади беҳтар намудани кори мақомоти судӣ дар нимсолаи якуми соли 2022 амалӣ намудани чорабиниҳои зерин ба нақша гирифта шудааст. муовинони раиси суди олӣ, раисони коллегияҳо, раисони судҳои вилоятӣ, шаҳрии ноҳиявӣ ва судҳои ҳарбӣ вазифадор карда шуданд ки асосҳои бекоршавии санадҳои судиро дар соли 2021 таҳлилу ҷамъбаст намуда дар машғулиятҳои семинарии судяҳо ва ҷаласаҳои кории судҳо мавриди муҳокимаю хулосабарориҳои ҷиддӣ қарор дода шуд. раисони судҳо ва судяҳо вазифадор карда шуданд ки ҷиҳати баррасии холисонаю саривақтӣ пурра ва ҳаматарафаи парвандаҳо қабули қарорҳои қонунию асоснок тамоми тадбирҳоро андешида ҳангоми иҷрои ваколатҳои хизматиашон ба кашолкорию сарланкорӣ роҳ надиҳанд. раисони судҳо вазифадор карда шуданд ки аз болои фаъолияти судяҳо дар самти риояи муҳлати баррасии парвандаҳо ҳаматарафа пурра ва холисона баррасӣ намудани ҳолатҳои кор, сари вақт таҳия ва ба тарафҳо супоридани санадҳои судӣ чораҳои заруриро амалӣ созанд. муовинони раиси суди олӣ, раисони коллегияҳо вазифадор карда шуданд ки фаъолияти судҳои вилояти хатлон ва судҳои шаҳрноҳияҳои онро мавриди санҷиш қарор дода барои беҳтар намудани фаъолияти ин судҳо ёрии амалӣ расонданд. судяҳои суди олӣ ва судҳои поёнӣ вазифадор карда шуданд ки ҷамъбастиҳои таҷрибаи судӣ вобаста ба таъини ҷазо ба парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба суистеъмоли ҳокимият ё мақоми хизматӣ, парвандаҳои гражданӣ оид ба кӯчонидан аз манзили истиқоматӣ, оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ҳангоми ҳалли парвандаҳо вобаста ба мерос, парвандаҳо вобаста ба
бар аси ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта парвандаҳои ғайримкунии маъмурӣ вобаста ба риояи 2 қонуни миллиро гузаронида натиҷаи ҷамъбастиҳо дар машғулиятҳои семинарии судяҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. раисони судҳо ва кормандони дастгоҳҳои судҳо вазифадор карда шуданд ки оид ба таъмини барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон барои солҳои 2020-2030 раванди корҳои тарғиботиву ташвиқотиро тақвият бахшанд. коллегияи ҳарбии суди олӣ ва судҳои ҳарбии гардизонҳо вазифадор карда шуданд ки тарғибу ташвиқи риояи қонунҳо, оинномаҳои ҳарбӣ ва баланд бардоштани ҳисси миллию ватандӯстиро дар қисмҳои ҳарбӣ тақвият бахшида бо мақсади пешгирии содиршавии ҷинояти қонуншиканиҳо аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ корҳои фаҳмондадиҳиро тақвият бахшанд. ва ҳамчунин ба маркази таълимии судяҳои назди суди олӣ супориш дода шудааст ки раванди ба такмили ихтисос фаро гирифтани судяҳо ва кормандони дастгоҳҳои судҳоро беҳтар намояд. дӯстони азиз, манам мухтасар доир ба фаъолияти мақомоти судӣ дар соли 2021. хоб саволо бошад, марҳамат. اویدی و در برنامه خود شما اویدی سفید کردن اونی که برنامه جنوبی شده داشته اوید سفید کردن و شکنجه چیزی نمیده و فکرم اویدی میگوید و اویدی همون ماده 90 استاد محترم بسیار کودکا و همون شب و زب و همون بازیوی گوناگونی کامپیوتری داده میشوند از چی باشد که گرچه پدر و مادران و آنهایی که والدین جزا میگیرند یا که جزای معمولی میشن لیکن همون نقطه‌ای که باید دستگیر میشن و تویما فعالیت میکنند نسبت همین یکان چاره‌اندیشی نمیشه. این پیشتر هم یک سال پیش من گفتگیدم شما از شما خواهش میکرد که یکان قرار داخلداری پلید مسئولی والی میشد اویدی اقلا همین چیزایی که با زورواری تشکیل میکنه و همون فرزندهای автомат بازی و آدمکشی و تانک بازی کردن همین چیزا ممنوع میکردن یا که همون دستگاه کامپیوتری چیز مصادره میکردن. بعد یک درخواست داشتم اویدی کدام وقت من در شما همین مسئله گفتم اویدی یک مادر 3 کودک در نزدیکی در قبول شما چندی دفعه بودن شما نبودید موجود شما اینکه قبول کردن اویدی سعید و سویره اویدی زوجه یکی از سودیوی سودی شما بود و همون سودی ازبکستان آزاد شدگه اویدی همین خواهش میکنم درخواست که همین پرونده تحت نظر شخصی شما گرفته شود تا که حقیقت شد چون که خانه همون دختر زندگی هست و بگیم امروز زیاده از 7 سال میشه همون دختر ایدر بیرون کردگه جدیگه جو زندگی میکنه این خواهش من شکر. Калон Раҷабов, шумо тайёр шавед ва доир ба моддаи 90 ва таклифи ин кас вобаста бар дар ҷаласаи пленуми суди олӣ мавриди баррасӣ қарор додани татбиқи ҳамин талаботи қонун қабул кардани қарори зарур бошад агар қарори пленуми суди олӣ ва ҳамчунин он чизе ки гуфтанд мусодира намудани манамун таҷҳизотҳое ки бевосита анамун ҷалб мекунанд кӯдакҳоро барои машғул шудан ба ҳамин фаъолияти аз дарсу аз тарбият дур. хоб шумораи умумии ҳукмҳои сафедкунанда ҳамада дахл дорад, нависед бо дигаро ҳам такрор накунанд. дар соли 2021 аз ҷониби мақомоти судӣ дар маҷмӯъ 10 ҳукми сафедкунанда бароварда шудааст. яъне дар 10 ҳолат шахсоне ки аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ айб эълон карда шуда буданд дар натиҷаи баррасии парвандаҳо дар мурофиаи судӣ бо ҳукми суд сафед карда шуданд. хоб доир ба содир намудани ҷинояти шиканҷа дар соли мутаассифона новобаста аз ин қадар чорабиниҳое ки аз ҷониби роҳбарияти мақомотҳои дахлдори ҳифзи ҳуқуқ
дар самти пешгирӣ кардани ин намуди ҷиноят амалӣ карда мешавад. Мутаассифона соли гузашта низ як парвандаи ҷиноятӣ нисбати 3 нафар кормандони вазорати корҳои дохилӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд ва бо ҳукми суд ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ муҳлатҳо чандӣ буд? муовини якуми раиси суди олӣ به مدت 10 سال یک نفر به مدت 12 سال و یک نفر دیگه به مدت 13 سال آزادی کنند. яъне барои содир кардани шиканҷа як нафар ба муҳлати 13, як нафар ба муҳлати 12 сол ва як нафар ба муҳлати 10 сол аз озодӣ маҳрум карда шуданд. хоб парвандаи Саидова Соира ки баст ахборото ҳозир мавриди баррасии суд қарор дорад. آمادگی بود مولوی رئیس اون کس عریضه شکل گرفتگان درباره شکنجه و عذاب دیدگی است. بعدا برای مراجعت کردن جدا شدن به سود نوعی سینا ارسال کرده شده است. استاد موسی کدام سودی است؟ Rahmatullah Tujdi. So'g'i sudya viloyati Qo'shqor Badashon Rahmatullah Tujdi. аз эсмат озод карда шудааст. хоб ба ҳар сурат ман худам бевосита назорат мекунам. дар доираи талаботи парванда бояд мавриди баррасӣ қарор дода шавад. новобаста аз он ки собиқ шаҳвараш судя буд, корманди мақомоти судӣ буд, бояд адолат таъмин бошад ва парванда дар доираи талаботи қонунгузорӣ дуруст мавриди баррасӣ қарор дода шуд. бевосита ман худам ин парвандаро назорат мекунам. хоб калон Раҷавиш моддаи 90 қатӣ ягон чиз шарҳ доданед мараман. در دوره یکم سال روان جنبستی عملی سودی و بررسی پرونده قانونی معمولی با مورد 90 تشکیل کرده است. در سال یکم سال جای ما همین گروه کاتگوری پرونده قانونی معمولی موردی عمودش قرار میدیم و البته همین جنبستی اگر دولت به میان آید ممکن قراری کلمی نه و که قرار کلمی که عمل میکنه ممکن در من یکم تغییر جلوه وارد کرده شود. وابسته با آن که در وابسته با جایی که حوزه دلکشی میگذارونم صاحبانی همین جایی کامپیوتری و بجاوگری معمولی کرده شوند و بعد همون تجهیزات کامپیوتری باید مصادره کرده شوند. همین را قید کردن هستم که در مورد 90 کدش قانونی معمولی در سنتش مصادره اشیاء قانونی معمولی پیشبینی نکرده است. بنابراین صدور نمیتونه که همون اشیای قانونی معمولی را یعنی درست فکر این کس هم همین است که چاره‌جویی کرده شود. جنبستی را باشند همه پرونده‌هایی که از جانب سودا موردی بررسی قرار گرفتند اونا طلب کرده گرفته می شوند در سود عالی مورد آموزش قرار داده می شود. مبادا کمبودی و خطاگی‌هایی که از جانب مقامات سودی اگر هنگام بررسی این کاتگوری پرونده ها رخ داده باشد برای اصلاح کمبودی ها ما چاره‌جویی میکنیم و اون چیزی که شما پیشنهاد کردین ما حتما مورد آموزش قرار میدیم. نوشته گیرید. و کانال راجع نوشته گیرید میبینیم اینا. مرحمت. محترم رئیس در مورد پرونده عزت همون میخواستم گفتم که چرا قانونی آب نسبت به او تغییر نشد در حالی که بیشترش نزیاد همه همون شکران را پرداخت کردم و اون 232 قانونی بود اون که یک طرفی داوگر واضح نشده بود در بانک همونها گذاشته بودم. میخواستم دلیلی به آب تغییر نشدن رو میگفته و چرا در این بلوک‌های دادگاهی او بدون حضور ژورنالیستان صورت گرفت. چند بار مراجعت کرده بودیم در حالی که شما همیشه زمین برای رسمی می‌بینید در این دادگاهی همیشه برای رسانه‌ها باز است برای همکاری در این موضوع متأسفانه دوره دعوا هستند. در مسئله حکومت سفیر می‌خواستم پرسم که در حالت گفتید نسبت سال گذشته کم است یا زیاد بعدا بر اساس کدام جنایت‌ها همین حکومت سفیر صادر شدند. خب از سوال دیگه شروع می‌کنم. شماره حکومت
сафедкунанда дар муқоиса ба соли 2020 зиёд аст. Меликзода чанд адад зиёд шудааст? 8 адад зиёд шудааст. 8 адад зиёд шудааст. Муовини якум бинед категорияи парвандаҳо бошад, баъд ҷавоб медиҳед. хуб, парвандаи Иззат ҳамон аз ҷониби суди олӣ мавриди баррасӣ қарор нагирифта буд. Парвандаи суди шаҳри Душанбе баррасӣ карда. ба суди шаҳри Душанбе ки баррасӣ карда бошад, шумо назди суди олӣ омадагӣ нестед. зертовбаи суди олӣ аст. Шумо ҳозир баромадтон савол гузоштанд, ҳамин хел савол гузоштед ки гӯё суди олӣ ба омадед, мо иҷозат надодем. вақте ки суди шаҳри Душанбе парвандара нисбати номунасаби дурусташ ки аст, ин қаллоба номунасабаш холуф Иззатулло аз ҷониби мақомоти тафтишоти пешакӣ айбдор карда шудааст барои содир кардани қаллобӣ, фреб кардани шаҳрвандон дар якчанд ҳолат. вақте ки парванда дар суди шаҳри Душанбе мавриди барасо қарор гирифт, зарара барқарор карда набуданд. зарар ки барқарор набошад, нисбати ин кас ҷазои ба маҳрумӣ аз озодӣ алоқаманд намуда ёки татбиқи қонуни афв нисбати он кас сурат нагирифт. он кас ҳукми суди шаҳри Душанбе эътибори қонунӣ пайдо кардааст. эътибори қонунӣ ки пайдо карда бошад, масъалаи татбиқи қонуни афв дар муассисаҳои ислоҳӣ сурат мегирад. ба таври умумӣ вай холуф ҳастми, Иззат амон ҳастми, ягон лақаби дига қатъӣ ҳастми, тартиби умумӣ аст. агар парванда мавриди баррасӣ суд қарор да бошад, масъалаи татбиқи қонуни афв суд мебинад, дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ ки бошад, роҳбарият маъмурияти муассисаҳои ислоҳӣ мебинад. агар дар тафтишоти пешакӣ бошад, мақому сохторҳое ки бевосита тафтиши парвандаҳои ҷиноятиро ба уҳда доранд сурат мегирад. ман намедонам, ин қадар муҳим нест. мардума фреб кардааст, қаллобӣ кардааст, маблағе ки спорид, баъд қонуни афв татбиқ мешавад. хоб, кадом статьё қатъӣ, кадом моддаҳои кодекси ҷиноятӣ қатъӣ ҳукмҳои сафедкунанда бароварда шудааст? Мараванд муовини якум раиси суди олӣ. با مدت 112 خصم رسوندن ذره سبب بسامتی با مدت 116 لطفه اینچنین با مدت 147 قسمدو وارد نمودن کافت نظری منزل. خب مرحبا دیگر سوال نیستن دیگر سوال кардан ба манзил ҳангоми бекор кардани акти никоҳ, маскун кардани ҳамсар ва фарзандони ноболиғ ба манзили истиқоматӣ. шумораи умумии парвандаҳо чӣ қадар аст? Меликзода, сардори раисати омор. در سال 2021 از اون 3136 парвандаҳо баррасӣ карда шуданд. 3136. дар соли 2020 396 парванда зиёд мебошад. 396 парванда зиёд мебошад. ин дар ҳақиқат проблемаи ки бисёр ташвиш шуда, махсусан роҳбарияти суди олӣ ба ин масъала таваҷҷӯҳи хеле ҷиддӣ дорад дар самти таъмин намудани ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакони хурдсол ва ноболиғ. Марамат, бо ки савол дорад? Господин Шумьёр, у вас раньше в пресс-релизах вы давали какой-то сравнительный анализ. В частности, у вас есть данные о том, сколько дел было рассмотрено, но нет данных о том, сколько дел было отменено. То есть какой
какой-то сравнительный анализ хотела бы увидеть. Так, замечание принимается. Вы знаете, не только замечание, это просто, что нам дали эти данные. Нет, количество отмененных решений вы имеете в виду, да? Решений, ну, по приговорам вот эти оправдательные, они, да, считаются? То есть приговоры могут быть отмененные. То есть, если они оправдательные. Оправдательные приговоры отдельно. А решение? Это отдельный вопрос. Это те дела, которые наши суды рассматривали, пришли к выводу, что те или иные лица не совершили преступления, и они были оправданы приговорами суда. Так вот, сравнительный анализ просите количество отмененных судебных решений, вы имеете в виду? Решений, да. Так, Медикзода в прошлом году. У вас даже в процентном соотношении раньше приводилось. Мы будем иметь в виду, господин Тураев Камол, когда мы с вами готовим пресс-релиз, вот эти моменты мы должны учитывать. Начиная от общего количества поступивших судебных дел, кончая внесенных судебных решений, отмененных приговоров или решений судов. Эти моменты мы подробно должны писать, чтобы у представителей средств массовой информации не возникали вопросы. Так, количество отмененных. Сейчас мы ответим на ваш вопрос. 347 судебных решений в прошлом году были отменены, и по сравнению с 2020 годом количество отмененных судебных решений на 24 решений больше были отменены судами вышестоящих инстанций. Это при том, что у нас в целом рассматривается 4 тысячи, да? Да, 144 тысяч. Из них только почти 350 были отменены, да? Да. То есть у нас А в процентном соотношении сколько составляет? это не важно. Но Асад Чо. Но Асад Бистучо. Да, bu kaysa basın tıraşlar no Asad Noriak ziyoçlar. Но Асад Нория сделал. Понятно. Да? Другой момент. Вот вы здесь говорили о недостатках деятельности судей. Скажите, пожалуйста, помимо того, что они пропускают какие-то сроки, какого рода жалобы на судей к вам поступают? И сколько из них были вами рассмотрены и как бы даны ответы? Да. Чанда. Пока господин Утфулзуда ищет, можно к вам лично еще один вопрос? Да, пожалуйста. Очень часто люди жалуются на то, что практически не могут вас застать во время приема. А приемы, которые проводятся другими сотрудниками Верховного суда, они не имеют как бы эффекта. Да. В частности, на это жалуюсь я. Так. В курсе, что 3 года тому назад было принято распоряжение президента республики и соответствующее постановление правительства Республики Таджикистан, и руководители республиканских министерств, учреждений были закреплены за ходом подготовки к 30-летию независимости республики. Я, как представитель правительства Республики Таджикистан, закреплен и ответственен за реализацию утвержденных мероприятий в город Нурек. Поэтому обычно суббота-воскресенье я нахожусь в городе Нурек. Мы там очень много построили, фактически на 103% реализовали то, что мы
наметили, да, наметили. И эта работа продолжается. Но с другой стороны, в Верховном суде, когда граждане придут на прием, их принимают все заместители председателя Верховного суда, председатели судебных коллегий Верховного суда, руководители соответствующих управлений аппарата Верховного суда. Такого ни в одном министерстве и ведомстве нет, только в Верховном суде, чтобы вы знали. А когда у меня будет время, я тоже принимаю. Но в любом случае, когда люди обращаются в Верховный суд, чтобы вы были в курсе, и когда наши судьи изучают эти вопросы, жалобы и заявления граждан, они в обязательном порядке доложат председателю Верховного суда. Этот вопрос находится на личный контроль председателя Верховного суда. Так, пожалуйста, еще вопросы. Так, жалоба, сейчас, да. 2021 год в общей сложности, то есть поступили жалобы на действия судей в количестве 541. 541? Да. Из них 41 подтвердились. Да. И в отношении судей, которые допустили нарушения, были приняты меры. Меры дисциплинарного характера, они были привлечены к дисциплинарной ответственности. Ну, есть моменты, когда судьи не только нарушали требования законодательства, но когда они совершили преступление, они были отстранены от должности и были привлечены к уголовной ответственности. Так, пожалуйста. Пожалуйста, какова тенденция правонарушений, связанных с несоблюдением закона Республики Таджикистан об упорядочении традиций торжеств и обрядов? О, я подробно рассказывал. Придется еще раз повторить. Вы сказали, что идет на спад, Так, председатель коллегии. Так, Укорожавич, пожалуйста, статистика. روی معلومات عمومی طوری که محترم رئیس دربار مطرح کردن این گونه وارد معمولی در وابسته به تنظیم انتخاب جشن نوروز نظر به سالهای پیشین در این سال 2000 قریب 2000 پرونده کمتر بررسی کرده است. Так, Великсова. Статистика. Танзими Анна Чашку Моросимо. Да. Не, сравнительный анализ она просит. Да. در سال 2009 600 پرونده بررسی شده بود، در سال 2021 شد 681. یعنی شماره عمومی بررسی میلیون پرونده و 72 تا عدد زیاد شده است. دو تا همه زیاد شده است. 72 تا. 72. Ясно. Так, Марава. روشن‌ها حکیم‌ها انجمن ملی رسانه‌های مستقیم در سال 2021 نسبت چقدر نابالغ‌ها حکم صادر شده است و اساساً برای کدام جنایت‌ها؟ Саламат бошед, муҳимиятинари судёни сарбони раисияти омор дар ҳақиқат масъалаи ҷиддӣ аст. Дар соли 2021 нисбати чанд нафар ноболиғон аз тарафи мақомоти судӣ парвандаҳо баррасӣ гардиданд. Микрофон. در سال 2021 نسبت 413 نوبولیت پرونده بررسی کرده است. مقایسه سال 2020 خب 382 تا بود. چقدر زیاد شده است؟ 31 قدر پرونده. 31 قدر پرونده نسبتی به خود زیاد شده است. حکمش بماندگی هستند. 400 چند؟ حکم علاقه نسبت 433 نفر بود. خب مرحمت.
معتقد خودبک از خود نیست. ما در مسئله پرونده‌های مربوط به تروریسم و اکستریمیسم اینا بخوام صحبت کنم که در سال گذشته وضع چگونه بود. مثلا وزارت کار داخلی بود که 313 جنایت صادر پرونده باز کردن یا چی. شما چقدر حکم آوردید؟ پرونده بررسی کردید. معلومات ها هست؟ رئیس коллегия батир Сафар Нусратович Маромад. اونی پرونده خصوصیت اکستریمیستی داشته چی؟ در مجموع 300 چند گرفتن پرونده‌ای که در وزارت کار داخلی و پرونده‌ای که مورد تفتیش قرار دارند و پرونده‌ای که قبل گردن و حکومت سودی وارد نمیشوند که در مجموع صدر ریاست امور چقدر است؟ آنها در مجموع جنایت‌های خاراکتر اکستریمیستی و تروریستی در مجموع چقدر است؟ 225 پرونده نسبت 415 نفر. یعنی زیاد شد. سلام علیکم، من مهیمه دعوت و سلام کنشیجی هستم. خب چنانه که در ورقه حکومتی آمده است وابسته به عدد پرونده‌های گلزدی که از آن 3136 نفر و مسئول برآورده شده است. اینجا می‌خواستم فهمیم که در داخل همین وابسته به زن‌های مثلا شماره زن‌هایی که از روی آنها پرونده جنایی باز شده و قطع کرده است، اونا را می‌خواستیم بفهمیم که چقدر هستند و فقط با عنوان زن‌ها رو دختران و اینا رو می‌خواستیم. صادرشوی جنایت از جانب زن‌ها مالیات‌های سودی کنند. آگه 895 پرونده نسبت زنان بررسی شده است. 895 پرونده نسبت زن‌ها. سال 2020 بود 931 در مقایسه 36 عدد کم شده است. در مقایسه با سال 2020 حتی چی جنایت‌ها را در بر می‌گیرد بیشتر؟ جنایت‌ها خب آدمکشی 7 نفر، قصدان ضرر وزن رسانده رسوندن 14 خیرخواهی نابالغان 30 نفر، قلابی هم هست. قلابی در سال 2021 109 نفر زن خواستگار شده. 102 نفرش قلابی. دزدی 110 نفر، غارتگری 6، تمجوی 2، سرکوری غیرقانونی 1، آغوشی 155 نفر. خب به طور عمومی من این کاتگوری جنایت‌هایی که متأسفانه از جانب بانوان صادر شده‌اند در سال 2021 مخصوصاً کشی و دیگر جنایت‌های محض که صادر شده است تشویش‌آور است. در مسئله پیشگیری کردن تقویت دادن کارهای فرماندهی سپارش داخلدار به مقامات سودی داده شده است. مرحمت. سلام علیکم، من مجموعه هستم از کشور دوشنبه. و علیکم السلام. من می‌خواستم متهم رئیس در کامپیوتر اونگویی که یعنی تو با خودش نفر سبب شده است شماره شما مثلا یعنی چقدر از همین پرونده آورده می‌خواستم نسبت چند نفر با خودکشی در سال 2020 пожалуйста.
سه پرونده بررسی شده در 43 پرونده در سال 2021 بررسی شده است و گذشته 34 تا بود 9 در مقایسه 9 تا زیاد شده. متاسفانه در سال 2021 9 پرونده زیاد شده است. اینم یک از پروبلم‌های جدی جامعه امروزه ما شما هست که این حالت حکومتی با خودکشی آوردن شهروندان در نتیجه جبر و ستم یا دیگر کردارهای غیر قانونی اعضایان عائله هست دیگر است. این مسئله تشویش‌آور است. ما باید اطراف این مسئله کارها را جدی‌تر به راه مانیم. так Зафар Садович аслан таҷрибаи субъективӣ чӣ хел аст? Барои кадом кирдорҳои ғайриқонунӣ ки дар кадом ҳолатҳо маҷбур буданд шаҳрвандои мо асосан занҳо ба худкушӣ даст мезананд? خب فهمو مرحمت نیستن دیگر سوال فیروز رحمانیان روزنامه جمهوریت محترم رئیس رعایت نکردن مهلت بررسی پرونده‌های سعودی و سر وقت تحقیق به طرفان سپردن قرارهای سعودی از جمله کمبودی‌های در فعالیت مقامات سعودی گفته می‌شود که شما در نشست‌های مطبوعاتی اعتراف می‌کنید. خب در گذشته گفته می‌شد که این نارسایی بنابر زیاد بودن سرباری سعودی هاست. حالا سبب در چیست که این کمبودی و نارسایی یک مشکلی دوامدار شده است و راه‌های برطرف کردن اون در چیست و همچنان اگر معلومات باشد وابسته به بررسی پرونده‌های جنایتی باید به قاچاق انسان یا خود سودای آدمان شده منظور می‌کنید. تشکر. خب مسئله در مهلت‌های مقرر کرده قانون بررسی نگردیدن پرونده‌ها در یگان مورد ما اینا پیوست نمی‌کنیم، علاقمند نمی‌کنیم به زیاد بودن سرباری سودی‌ها. وظیفه سودیا از آن عبارت است که در مهلت‌های مقرر کرده قانون پرونده بررسی کند و قرار دخلدار را قبول کند. در حقیقت شما درست گفتید که همین کمبودی سال به سال تکرار شده آمده ایستاده است و این در حقیقت یکی از نارسایی‌های جدی در فعالیت مقامات سعودی جای داشته به حساب می‌رود. سبب‌ها گوناگونند. بعضاً از بی‌مسئولیتی رئیس کننده مرافعه سعودی، یعنی سعودی‌ای که در استحصالاتش پرونده قرار دارد، بعضاً با سبب سر وقت با مرافعه سعودی حاضر نشدن اشتراکچیان مرافعه می شود و دیگر حالتها. لیکن در همه مورد طلبات قانون است که مهلت مقرر گردیده رعایت کرده شود. با معلومات شما می رسانم که در نتیجه اندیشیدن چاره‌های خیلی جدی از جانب رهبریت سعودی عالی ویران کردن مهلت بررسی پرونده ها در مقایسه با سال 2020 کمتر شده است. خب معلومات های آماری چقدر است؟ در سال 2021 در مجموع مصرف خرید فروش اعلام سال دیگر شد. 6 پرونده بررسی شده است. سال 2020 پرونده بود در مقایسه 3 کم. سال خرید فروش اعلام شماره 6 پرونده بررسی شده است. 3 عدد کم شده است. 2020 خب 6 پرونده بود. مهلت سردار رئیست. تو ویران کردن مهلت بررسی پرونده ها در مقایسه با سال 289 پرونده با ویران کردن مهلت بررسی شده است و در مقایسه 3 عدد کم است. به هر صورت طوری که من گفتم این مسئله جدی است. ما اطراف این در قرار دخلدار ریاست سعودی عالی و نقشه چاره‌بینی‌هایی که نقشه کاری که ما برای نیم سال اول سال
22 таҳия ва қабул карде маҳз ислоҳи камбудиҳо дар ин самт ба нақша гирифта шудааст. Марамат. Судёли марамат. بسیار این قبیل پرونده در اون 177 تشکیل میده. 177 پرونده. سال 2020 131 تا بود در پروسه 46 عدد وجود. 46 عدد زیاد شده است. اینا پروبلم خیلی جدی است. محترم судёли раисои калимаҳо муовини судёлӣ манами камбудиҳои ҷиддие ки дар ҷомеаи имрӯза ҷой доранд, нақш ва саҳми мақомоти судӣ бояд назаррас бошад. яъне ки дар ин самт дар тақвият додани корҳои фаҳмондативу ташвиқотиву тарғиботӣ, дар мурофиаҳои сайёри судӣ баррасӣ кардани ҳамаи парвандаҳо ки мардум бинанд ки ин кирдорҳо ғайриқонунӣ аст, ҷиноят ҳаст, барои ҳамин ба ҷавобгарии ҷиноятӣ мекашанд. яъне тамоми чораҳоро бинем ки содиршавии ин категорияи ҷиноятҳо аз ҷониби шаҳрвандони тоҷикистон камтар гардад. саволон нестанд дигар? мегузоштагии шумо ба ҳам дигар нестанд ино. Муовини якум ҳастанд ба ин саволе ки ҳозир гузоштанд. маълумотҳо шумо ба ҳаст? Зафар Нусратович, чи аст таҷрибаи судӣ бо ин масъала қатӣ? در سال 2021 15 پرونده بررسی شده است. нисбати 15 нафар 15 парвандаи ҷиноятӣ ба масъалае ки ҳозир пурсиданд. хоб, марамат. محترم رئیس سید حیدر اسلام‌پای اویدی کودک فروشی یک عمل بسیار غمگین است. آیا چنین فکر با حق بود یا که نیست؟ اگر باشد در کجا به شمارده شد؟ хариду фурӯши кӯдакон муовини якум чӣ қадар аст? чанд парванда جنایت‌های و خرید و فروش آدمان و خرید و فروش نابغیان یک جای حساب می‌کنیم و برای اون معلومات دادیم که در سال 2021 این کاتگوری پرونده 6 پرونده و سال 2020 2 پرونده بود، یعنی 3 پرونده کمتر. алоҳида хариду фурӯши кӯдакон нест. парвандаҳое ки нисбати ҳозир ахборот доде 3 парванда. хоб, марамат. хуб, Зафар Нусратович, фаҳмидам саволи шуморо. Закрытие судебных заседаний. Тарбоз кардам ки муфтия пуштед зада. ҳамин саволе ки гузоштам. калон судӣ бо калон моддаҳои кодекси ҷиноятӣ чӣ қарор қабул шуд? нисбати давлат худфуло, нисбати ба давлат. Так, парвандаи ҷинояти давлат худфуло аз ҷониби коллеги судиёли парвандаи ҷинояти судиёли мавқеъ баррасӣ қабул карда шуда, бо ҳукми судиёли аз 4 декабри 2021 давлат худфуло давлати Талибович бо моддаи 109 қисми 2, 117 қисми 2 ва 170 кодекси ҷинояти мавқеъ шуда аз рӯи маҳкамаи ҷиноятҳо ҷазои маъмурсофона аз рӯи маъмурияти
ҷиноятҳои содиркардагӣ ҷиноятҳои моддаи 109 кодекси ҷиноятӣ ин қасди ба худкушӣ расондан ин шахсе ки аз ҷиҳати моддӣ тобеи гунаҳкор мебошад. моддаи 117 қисми 2 банди в азобу уқубати ҷисмонӣ ё рӯҳӣ бо роҳи илатукӯби мунтазам. хуб ва моддаи 170 ҷузанагӣ. ҳамин се модда ки гунаҳкор донистад дар бо маҷмӯи ҷиноятҳо ҷоза давлат ва азизани аз ҷониби коллеги судёр парвандаҳои ҷинояти судёри марбут баҳсе қабул гирифти парвандаи ҷиноятӣ ва бо ҳукми коллеги судёр парвандаҳои ҷиноятӣ аз 28 декабри соли 2021 давлат ва азиза тосунуна бо моддаи 32 қисми 3 104 қисми 1 суиқасд куштор гунаҳкор дониста шуда ва ӯ ҷазо ба муддати 11 сол маҳбусдон озод ҳозирда модари Мадина Мамаҷонова гуфтагӣ буданд ки бо нисфу розӣ нестанд ва шикоят айни ҳол аз ҷониби ҳимояткар ҷалб дида шикояти кассатсионӣ пешниҳод карда шудааст нисбати ҳукми судӣ мазкур ва парванда дар марҳилаи баррасӣ дар суди марҳилаи кассатсионӣ қабул дода судёрӣ. Хуб, нестад дигар савол? вазир Ӯзбекистон савол кардем дар рабита ба парвандаҳои умумиятии марбут ба масъулиятӣ. Муҳтарам раис инҷо аз мушкилот гирифтагияне ки буданд ҳолатҳое ки аз қарори суд саркашӣ карда бошанд дар Ҳиндистон. иҷрои қарори суд карда бошанд. хуб, ҳастанд ҳолатҳо ҳангоми иҷрои қарорҳои судӣ вобаста ба маскун кардан бисёр мушкилиҳо пайдо мешаванд. На дар ҳама маврид соҳиби манзил асосан розӣ намешаванд ва мутаассифона баъзан вақт шахсе ки маскун карда шудааст банд мекунад ҳуҷраи дахлдораву дигар зиндагӣ намекунад, проблемаҳо пайдо мешавад. баъзе ин ҳолатҳо боз баҳсҳои нав ба миён меояд. яъне ин ҳолатҳо ҳам ҳастанд. дар маҷмӯъ мақсади қонун ва вазифае ки назди мақомоти дахлдор гузошта шудааст таъмини ҳуқуқу манфиатҳои шахсони дахлдор махсусан кӯдакони ноболиғу хурдсол аст. дигар саволо нестанд? так, маромад. сардори раёсати оммо дар соли 2021 аз ҷониби судҳои ҷумҳурӣ ҷазои маҳрум як умра маҳрум кардан аз озодӣ чӣ қадар? 6 нафар қабул карда шуд. 6 нафар ба ҷазои як умра маҳрум кардан аз озодӣ ҷиноятҳошон 138 банди таҷовуз ба носикӯки сол 104 қисми 2 одамкушӣ бо ҳолатҳои вазнкунанда асосан ҳамин баъд 132 қатъият тасдиқ шудагааст. судигарати хатмон 104 138 ҳаракатҳои шаҳрвонӣ дорӯ хусусияти шаҳрвонӣ дошта матриқи зӯровӣ. нисбати соли гузашта беликзода кам шудааст ё не ҳамин намуди ҷазо? ҳасби маълумотҳо. хуб, марҳамат, дигар савол ҳастанд? агар надошта бошед тураи камол бахши иттилоот саволе ки он кас гузоштанд ки шумораи ҷазои як умра маҳрум кардан аз озодӣ зиёд шудааст ё кам, аниқ карда телефонӣ хабар тиед ки чӣ хел аст, муқоисае гирифта. хуб, саволо набошад. ташаккур. барори кор муваффақият шумо бад.